تیمên pêdana vaksînîne lê nelbingehên sexlemê û di nava hola de sexlemiya dihok çendî tîmên gerokên pêdana vaksînî di nava bazarê dihok de daneyne ji bo yekê ku pitir xelek vaksînê wergirin bêyî ku biçîne nav qerebalaxiya bingehên sexlemiyê de. من vaksîn wergirt li navenda bajêra Dihokê destxweşiyê sexlemiya Dihokê dikem bû danana van tîmên gerok û dixwaze ji xelkî dikem bên bêdidilî bên vaksîna xwe wergirin. خدای پاس هاتم مسحکری دا واکسین الویرید دانن مگودا اجی دانم وکوی قاخلکی یعنی واکسین تشتکه گلکی باشه حسکم یعنی هر کس واکسین دان یعنی اول نخوشی گلکی نه باشه Rêveberiya xweparastina dihok jî dibêjit me gelek tîm danayne. اف تیمه ما فيري بتنينا دانا ملقلك لهور الورشيل هل دهوكي والقزاينديشي مداناينا والكوليشاجي والكامبل يتآورا والبنابراجي هاتينا دانان دامشي نزيكي خلقي بين ومازنت الرجاء دزاويدين Li gor wan amarên ji sexlemiya dihok geştîne me 11 sedê ji xelkê dihok du qurçên vaksînî wergirtîne û 17 sedê ê qurç wergirtiye û pêşewaziya xelkê ji bo wergirtina vaksînî bi tercihê dilxweşiya sexlemiya dihok. Şerwan Xedir Kursa News Dihok.